numvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha sha iyo abari batsi ingabo mfise ntimugire ubwoba igisirikare cyacu uyu munsi gishobora kurasa Kigali kirigoma. Perezida Kagame ntazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba akinisha abandi bantu, ntakine na Faci Beton Felix Tshisekedi. ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Abanyarwanda, nukubitwa tutangire kuboroga. Ni mu mpako bayobora manda ya kabiri, mbabwije ukuri ko muzaba batanga buhamya bibi. Ibi mbivuze cyane ku buryo buri wese anyumva. Isaso rya mbere ryabo banyagwa nirigwa kuri Kongo cyangwa agace ka mbere bazafata, nzakoranya inteko nshinga amategeko nyisaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda, kuko ubwo burenganzira ndabufite. Shyiramo bwira abantu be kwiganyira, bwira abantu be kwiganyira. Njye ntabwo nzi kubyina izindi. Haleluya. Umugabo nanjye ndakwemera. Nanjye ndamwemera. Abo nanyere kamba amazi na deperi mu Burundi. Ahindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhinduka. Haleluya. Yewe mbengo arahinduka. Umwese ngo hahindutse ngibiki? Ngo ahindura ibyanze guhinduka Yesu. Ariko nibyo. Ngo n'umugabo nawe aramwemera. Hano sinivo sa ndavuga gati y'abari bazi zo mfise nani. Si bahumuye amaso. Okay. Ndazore ngize. Hano rero ureba kiriya gipangu. Urara ni kwa Fande dore na gate. Kwa general. Simbona hariho n'urugi. Uri redi tabara uciye muri M23 tugusangayo. Vu. Hari ngorane sigusunikana. Nindege. Vu. Kamwe kamwe. Ninibaje byo ari ibyiki. Leta y'u Burundi yasabye abaturage kudatunga simukadi za societe z'itumanaho zikorera mu Rwanda, imenyesha abazabirengaho ko bazahanwa ko bafatwa nk'abagambanira igihugu. Leta na guverinoma ndekizanga niyo yavuze ko umurundi wese uzafatanwa simukadi yo mu Rwanda azahanwa bikomeye nk'umugambanyi w'igihugu, kandi ko n'ufitanye umubano n'Abanyarwanda nawe azahana. Yaribeshya. Uru rubyiruko ngo rwari rwakoze imyitozo ngororamubiri mu minsi ishize, rwagiye runahabwa imyitozo y'ibanze ya gisirikare ngo rumenyeshwa ko u Rwanda ari umwanzi ubangamiye umutekano w'u Burundi. Ariko si bizigishwa kugeza ryari? Ndeka mbabwire politiki bundi nemera ko abaperezida bombi bakwiye gupezanya urushunda akamudimba hasi. Abarundi n'Abanyarwanda iyo tuganira ntidusemura. Ushobora gusanga umusaza w'umugore wambaye ahaga atunze muri umuna wanjye cyane. Nge ntekereza ko ahubwo bakwigisha abaturage ko nta muntu uzava mu Rwanda ngo nuko bavuga ururimi rumwe ngo abigishe gukorera nabi igihugu cyangwa bene igihugu ntibazamwemerere. Ariko uvuga ngo ntuzahamagare mu Rwanda ntuzahitabe. Shi politiki sitya nanjye nk'iyi nayishobora. Ntabwo yashobora iyi ngiyi. Si politiki se. None nabo umvisha ko bagomba kukwanganya. Ntabwo wabutekereza. Numva kari cyo. Ariko nyene icubahiro hari ahantu ejo yavugiye ibintu binatangaje. Nta mazi ava mu kindi gihugu yinjire mu Burundi. Muri Jogarafu banza narize nabi ubwo ngubwo. None se nka Rusizi boy. Uwo generali Neva perezida w'u Burundi, izi ni ingabo ze nazo ziririmba ziti. Hanyuma rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo imodoka ngo yari iri muri patrouille mu by'abarwanyi bahise 23 yaguye muri ambush Virunga kuri rya shyamba.
ubwo rero reka wazareno murimo murayirega buri byahitagira wazareno njyewe nzi ibintu ko babyigamba nabonye kandi muri Tanganyika ngo hari ubwato bw'intambara bwiruka speedboat twaye 23 ngo drone ya FARDC nako ngo yagatwitse M23 ishobora kuba yavuye Makabora izo ni strategy za gisirikare ko kugira ngo ivuge ko yahavuye cyo ni igitekerezo nta musirikare wa munsi y'umurwanyi icya kabiri mana ni nziza yibuke umuhimbire ku mugoroba pega neza ndagiye kujya aro ni bamwe bisanduku turahejeje mu minota 10 za kubije sa avuye muri koma oya reka twe twahejeje isanduku munyene tukaba twizana kibiriti aho muri twe turahejeje igombije ko munyene taxi vero taxi oya yereka tsimiriza basa onyene avuye muri koma bari umviriza Hangumviriza nimba ari muri kumata abantu barabimenya cicimiriza aho nituhomba umukiriya turagusabye afyonde kwa gisanduku cicimiriza yo twahejeje isanduku iri tayari arakufye nari namaze kugupesha ibintu nari namaze gutora ibintu biri kunyama reka tumucaniranye tumutelefone hakiri kare ko turahomvye twaba turyambaye mubwire rero aro umviriza twagucorera nimba ari we uri ngaho nimba ari impande y'ikiziga nujone ya majambo yo muri limitere ngo umuntu ashoboye kuyitaba umuntu aruhiye ubusa ariko ndizera mvuga ati umuntu ararosa gafu yaranga Jana rinzi none bigendeye gute reka turinde hari igihe hofu wundi sawa ngo nivyo jewe igihugu ntarajamwe ni Singapore gusa muri ivyo bihugu byose mugabo muri leta zunze ubumwe za Amerika narasanze abantu bararamwe barabara kubikarato neza ndabibonera amayibo bamwe nyene basa nabi iburaya narabonye abantu bariko barasega je naragiye umunsi umwe Roma mbona uri kwarasega kavuga nti je ntahaye umuzungu nanje ucuramu namuhaye 10 ya amayero 10 ugira naje mvuge ko nahaye ufashije umuzungu mu bushirwa niho nabonye umuntu asega hanyuma ncavuga nti muga mubanza kumfotora mudufotore ndiko ndamuha yace yiruka Amerika kubera iki Leta zunze ubumwe za Amerika nibo bafite inshingano yo gusenya uriya mutwe wa M23 kubera ko Perezida Kisekedi nawe ubwe mu byo yabapropoje mu byo yabasabye mu masezerano bagiranye yababwiye ko bagomba gusubiza inyuma uriya mutwe wa M23 bakawusaba kuva mu bice byose wafashe ndetse hagakurikiraho n'izindi ngamba nyuma. Ibyo ngibyo Leta zunze ubumwe za Amerika yarabyemeye ariko ntiyabikora. Kubera iki itabikoze rero? Leta zunze ubumwe za Amerika yanze gusenya uriya mutwe ifatira ibihano bamwe mu bagize uriya mutwe by'umwihariko abayobozi bamwe na bamwe, ikajya yandika ivuga ngo tubasabye gusubira inyuma. Ariko kubera iki yanze gusenya uriya mutwe? Ni ukubera ko izi ko uriya mutwe ariyo yawushinze kandi akaba ari wo uyifasha kwiba muri kiriya gihugu mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo Amerika n'abanyaburayi bashobore kwiba amabuye nuko bakoresha imitwe y'inyeshyamba. Leta zunze ubumwe za Amerika n'abanyaburayi kuva mu myaka myinshi ishize ntabwo bazi kugura amabuye, bimenyereje kurya ibyibano gusa, bimenyereje kurya ibyo bibye batagura. Uyu munsi wa none rero Amerika n'abanyaburayi ntabwo bari bashyira mu mitwe yabo ukuntu byaba bimeze kugura amabuye n'abanyafurika. Ntabwo Amerika yari yumva uburyo yagura amabuye ikazana amafaranga igashyira ku meza ngo iguze amabuye n'abanyafurika. Uko kumva ko rero igomba gukomeza kwiba, itagomba kugura amabuye, nibyo byatumye yanga gusenya uriya mutwe, kubera ko irawusenya hanyuma nigaruka gusaba amabuye bayibwire batigura. Ariko ntabwo wayibwira ngo igura amabuye kandi ufite inyeshyamba hariya zagutesheje umutwe. Leta zunze ubumwe za Amerika yanze gusenya uriya mutwe w'inyeshyamba kubera ko ntabwo yiteguye guhangana n'Ubushinwa.
ntabwo yiteguye guhangana n'Ubushinwa ku isoko ry'amabuye. Abashinwa bo babwiye Kisekedi ngo nta kibazo cyo kugura amabuye dufite, twebwe tuzagura amabuye tuguha amafaranga kandi nugira n'ibindi bibazo tugutabare. Iyo Abashinwa bahaye Kisekedi intwaro nta mafaranga bamusaba. Iyo Abashinwa bahaye Kisekedi ibikorwa remezo runaka nta mafaranga bamusaba. Aho ngaho niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsindiwe. Abashinwa baraguha amafaranga ukubaka ibikorwa remezo ku buntu, barangiza bakanakubwira bati amabuye yawe turayagura, turaguha amafaranga. Ibyo ngibyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ibyiteguye. Ntabwo Amerika ifite ubushobozi bwo guhangana n'Abashinwa ku isoko ry'amabuye. Niyo mpamvu Amerika ishaka gukomeza kwiba. Uko gukomeza kwiba niko kudasenya umutwe w'inyeshyamba. Uko kudasenya umutwe w'inyeshyamba niko gukomeza kugirana ibibazo na Leta ya Kongo. Uko kugirana ibibazo na Leta ya Kongo rero nibyo hita bizana Ubushinwa n'Uburusiya mu buryo bweruye mu makimbirane ya hariya. Iyo mvuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugomba guhita mwumva uburengerazuba bw'isi muri rusange, kubera ko yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba Abanyaburayi, gahunda y'uburengerazuba bw'isi yose nimwe. Ntabwo ari ngombwa ngo ndondore buri gihugu n'izina ryacyo. Gahunda y'uburengerazuba bw'isi ni ugutwara ubukungu bw'Abanyafurika, ni ugusahura ibihugu bya Afurika, kandi ubwo butunzi, uwo mutungo kamere wose bakawutwara ku buntu bataguze. Gutwara ubukungu bw'ibihugu, gutwara umutungo kamere w'ibihugu bataguze, iyo niyo gahunda rusange y'uburengerazuba bw'isi. Akaba ari nayo mpamvu biri kubagora guhangana ku isoko n'Ubushinwa, kubera ko Ubushinwa bwo bufite politike yo kuza kugura. Ntabwo waza wiba undi ngo aze agura hanyuma ushobore guhangana nawe. Muri makeya rero Perezida Felix Antoine Kisekedi muri iki gihe amaze muri diplomasi acengacenga Abanyaburayi n'Abanyamerika, yabateze umutego w'uko bo ubwabo aribo bagomba gusenya ibyo biyubakiye, aribo bagomba kwisenyera inyeshyamba za M23, ndetse bo ubwabo bakisenyera intumwa zabo batumye guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Noneho ibyo bo ubwabo bamara kubisenya bakaza ku meza, bakazana amafaranga, bakagura amabuye, kimwe n'uko Abashinwa nabo bashaka kubigenza. Amerika rero yakomeje kugenda ihatiriza yanga gusenya uriya mutwe, kandi mu buryo bwa diplomasi yaramaze gutsindwa, kimwe n'abandi Banyaburayi bose baramaze gutsindwa uriya mutwe, baramaze kuwucira urwa Pilato, baramaze kwerekana ko nyine umutwe ugomba gusenyuka. Iyo wamaze kwemera ko umutwe ufashwa n'ibihugu by'amahanga, ukemera ko ari abanyamahanga bateye ikindi gihugu, ukemera ko uwo mutwe wica abaturage, ukemera ko uwo mutwe ibyo urwanira bidasobanutse, mu by'ukuri diplomasi uba wamaze kuyitsindwa. None niba wamaze gutsindwa diplomasi, nyuma kandi ukabura imbaraga zo gukora ibyo wemeye gukora, ubwo uba wumva byagenda bite? Mu by'ukuri Abanyamerika ngewe iyo nitegereje imikino barimo hariya muri kariya karere, mba numva binyobeye. Abanyamerika n'Abanyaburayi sinzi impamvu badashobora kwigira ku byababayeho mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba. Ntabwo nzi impamvu batigira ku byo baboneye muri Mali, kugira ngo bagire icyo bahindura mu myitwarire yabo mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyamerika n'Abanyaburayi bemeye ko umutwe wa M23 ugomba kuva mu bice wafashe, ndetse ugomba no gusenyuka ugasubira inyuma, ariko banze kubishyira mu bikorwa, kandi bemeye ko nyine bo ubwabo na ONU aribo bagomba kubikora. Mu by'ukuri barumva byagenda bite? Njyewe ntabwo numva uburyo uburengerazuba bw'isi bitwara nk'uko bari kwitwara uyu munsi. Perezida Felix Antoine Kisekedi yanze intambara y'akarere kubera ko yashakaga ngo Abarusiya, Abashinwa, Abanyamerika, Abanyaburayi, abantu bose bemere kugura amabuye, bose bahurire ku isoko bagura amabuye.
yari azi ko gushoza intambara y'akarere bizarangira uruhande rumwe rubiguyemo, kandi we yashakaga isoko rinini ry'amabuye ya Kongo. Perezida Kisekedi iyo ashaka intambara, iyo ashaka kurwana, njyewe ndababwiza ukuri ko ziriya nyeshyamba iminsi 2 yonyine yaba yamaze kuzitsinsura, nta nyeshyamba yitwa M23 yaba ikiri kuri buriya butaka. Perezida Kisekedi yaguze intwaro zishobora kurimbura uriya mutwe mu gihe kitarenze iminsi 2, ndetse yari azi ko aramutse yemeye ko n'intambara y'akarere iba, ibyo ngibyo yabishobora, kandi hari ababihomberamo kumurusha. Ariko we ntabwo ari ibyo yifuzaga, ahubwo yagiraga ngo nibura Abanyamerika n'Abanyaburayi nibamara gusenya uriya mutwe, amahoro abonetse mu burasirazuba bwa Kongo, nibura buri wese aze agura amabuye kimwe n'abandi. Ibyo ngibyo ubwo banze kubyemera rero, kugeza umunsi wa none hagomba gukurikiraho iki? Ni ya ngingo ya 2 nababwiye yitwa intambara y'akarere. M23 rero ubu ngubu noneho Abashinwa n'Abarusiya bafatanyije n'izindi ngabo z'Abanyafurika, harimo iza Tanzania, iza Afurika y'Epfo, iza Angola ndetse n'u Burundi, ubu ngubu bagiye kuyirasa mu buryo bukomeye cyane. Kandi nibatangira kuyirasa, ibihugu bituranye na Kongo byayohereje biyifasha, biyiha intwaro, biyiha abasirikare, bizahita byirohamo nabyo ngo bije gutabara. Nibimara kwirohamo ngo bije gutabara rero, hazahita hakurikiraho cya kindi nababwiye ko Ubushinwa n'Uburusiya bazinjirira muri iyo ntambara y'akarere, hanyuma bagakubura abakozi ba Amerika, abantu Amerika yashyize ku butegetsi kugira ngo bajye bayifasha kwiba no gusahura mu karere k'ibiyaga bigari. Kandi Abashinwa n'Abarusiya bamaze guhabwa uruhushya rwo gukora ibyo ngibyo. Amerika ubwayo niyo yabihereye uruhushya umunsi yabafatiraga ibihano, ikavuga ko bari gutera inkunga intambara, ikavuga ko bari guhungabanya ubusugire bw'igihugu cy'abandi. Amerika yabaciriyeho iteka, yanzura ko bagomba kuva ku butegetsi. Yo ubwayo ntiyabikora kubera ko n'abagaragu bayo, ariko Abashinwa n'Abarusiya bo bahawe uruhushya rwo kubikora. Bazabikora rero binjiriye muri iyo ntambara y'akarere. Amerika n'Abanyaburayi bazatabara, ariko bazatabara bihishe nk'ibisambo, kubera ko bamaze nyine kwiciraho iteka. Erega iyo watsinzwe diplomasi uba wamaze gutakaza ikintu kinini cyane, nuko abantu batabitekereza ngo babibone. Gutsindwa diplomasi kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi, kurushwa ubwenge bagatakaza diplomasi muri iriya ntambara, bahise batakaza ibintu byinshi cyane. Ubu ngubu Abashinwa nibo bagiye kubyungukiramo. Abanyamerika n'Abanyaburayi bakoze ikosa bazicuza igihe kirekire, kuba baremeye gufatira ibihano Leta ya Kigali, bakemera gufatira ibihano inyeshyamba, bakemera ko ziriya nyeshyamba zifashwa na Leta ya Kigali, bakemera ko ziriya nyeshyamba zirimo abanyamahanga, bakemera ko uriya mutwe ibyo urwanira bitumvikana. Ni ikosa bakoze bazicuza igihe kirekire, kubera ko bakimara kubyemera intambara yahise irangira, ndetse bahise bemera ko batsinzwe bya burundu. Ubu ngubu igisigaye ni ukubakubita ndetse bakabakubura mu karere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi ku kigero cya 99% biyirukanye muri kariya karere. Nubwo bagihari, nubwo bakiri kuhakora ibikorwa, ariko njyewe ndabona ibirenge byabo bisohoka muri kariya karere. Kuba Ubushinwa n'Uburusiya bacecetse, batari kugira icyo batangaza, batari kugira icyo bavuga, ibyo ngibyo ntabwo biguha uburenganzira nk'Amerika, ntabwo bikubwira ko wamaze kwegukana intsinzi, ntabwo bikubwira ko uzakomeza gukora ibyo wishakiye mu karere. Icyo ngicyo nicyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibeshyeho.
ibintu by'ubwibone byo kwishyira hejuru, byo kumva ko aribo bazakemura ibibazo by'isi, aribo bazahora bahanzwe amaso. Ibyo ngibyo byabahumye amaso, bituma batekereza ko ariko bizakomeza kugenda muri kariya karere. Nibahame hamwe rero, hanyuma barebe ikigiye gukurikiraho. Intambara y'akarere ni igihombo gikomeye ku burengerazuba bw'isi, kubera ko ndabizi intambara iri mu Bushinwa n'Uburusiya kandi bafatanije. Iyo ntambara ntabwo uburengerazuba bw'isi bushobora kuyitsinda, iryo ryo ni ihame ndabizi, ntabwo bayitsinda. Intambara yo mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo bazayishobora. Ibyo ni igihombo gikomeye kuri bo, ariko ni n'inyungu ku Banyafurika bamaze imyaka myinshi bicwa, bahohoterwa, ubukungu bwabo busahurwa. Ni igihombo gikomeye ku Banyamerika n'Abanyaburayi, ariko ni inyungu nyinshi ku bifuza amahoro, ku bifuza kwishyira bakizana. Nagira ngo nguhamirize ko intama ziri kwiragira. Uri intama ariko uriragira. Ndi intama ariko ndiragira. Ishengero nta mwungeri ifite mu buryo bugaragara ari butwe. Kubera iki mbuze ubushobozi bwo kuba umwungeri w'intama? Kubera iki pastor umugenzi wanjye abuze ubushobozi bwo kuba umwungeri w'intama? Kubera iki ishengero igice cy'umwuka ari cyo cyakabaye gikiza ibintu byose kimeze nk'ikidakora, n'igice cy'umubiri kikaba nk'ikidakora? Ni ukuvuga ngo dusa n'abantu bakorera Imana ariko tuziritse tuboshye, kuko gukorera Imana kwacu bifite akarimbi, bifite aho bigarukira. Kuki nta bantu bari kuzuka kandi dukora dufite byose? Kuki nta bantu bari gukira sida? Barazikira no kuzuka barazuka, ariko niba ushobora kurangiza ikomine ntawe uzutse muri iyo ndwi cyangwa muri uko kwezi, ariko kumva ngo mu Burundi, reba nk'imyaka 9 namaze mu Burundi, hazutse umuntu sida n'umwe. Iminsi yose maze mu Rwanda mvuga ubutumwa n'umwe wazutse. Naho ibindi ni umusazi wakize, ibindi ni ingumba yabyaye, ibindi ni uwabonye umugabo. Ibyo rero ntabwo bishobora guha abaperezida gukizwa no kwihana. Rero ndagaruka kuri iyi nyigisho yuko twebwe tubuze umwungeri, kandi natwe bitunaniye kuba abungeri, ariko abigishwa n'intama bo barahari, bariteguye. Ni ukuvuga ngo ubungubu intama idakama ikaba yaratetse kugira ngo izabone umuntu yiragira mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. N'abungeri bubu nshuti yanjye ni yashu, kugira ngo iyi ntama buno yijyane mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, nta shikanwa, nta sadaka, nta turo. Umushumba ubikora akaba abikora sariyuti, ubu ni umwungeri muzima. Buno intama ziri kunywera ku iriba ryiza, zikaba ziri mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, ni intama zikamwa, zifite amata, abungeri bari kunywa. Noneho za zindi zatetse, za zindi zarozwe, zimwe ziboheye ku ishimangiro kugeza ubwo zonda mu mwuka no mu mubiri, umuntu ugasanga nyine kumusengera biragutwara umwaka, kumusengera biragufata kurara mu ikibira, kumusengera biragufata kurara mu mazi. Turaza gusanga intama zifite ibibazo abungeri badashobora kwihanganira ngo bahangane nabyo. Kubera iki rero? Yesu yadupfiriye, ariko abungeri bakaba badapfira intama. Kubera iki Yesu yatuviriye amaraso, ariko abungeri bakaba batitangira intama? Ubwo ningira uko izi zose zirarebanye, igihe umutima uri kunjye, ngiye mfite ubwoba. Habiyambere Marite mimi ko generali mugabo ufite ubwoba bw'icyo tuzavuga imbere y'Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Twahawe Mwuka Wera, twahawe amahoro mu gihugu, duhabwa ibyangombwa nkenerwa kugira ngo uwo murimo ukorwe. Ariko intama ziri zonyene
ku gasozi. Zimwe ziranyagirwa baruziba zimereye nabi, izindi ziri ku zuba zabuze igitutu cyangwa se igicucu mu kinyarwanda, izindi ziboheye ku bya bindi bashinga bakashyiraho ikiziriko ishimangizo cyangwa se zabwo nzi irindi zina ryabyo, intama ubwo ziboshye naho ziri gutakira, ubwo izibabarira muri gereza zitakira kwa muganga. Donc urusaku rw'intama ntabwo mugumva. Njyewe abantu barasamirana nkakanguka numva abantu bari gutaka indwara, bari gutaka uburozi, bari gutaka ibibazo, bari gutaka intambara. Ofete ibibazo byabaye ibibazo mu ntama. Nzokwama nkwizigira zikutazomemukira, ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa, zizigira biriho kugeza uzacisha ukirima ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira biriho kugeza uzacisha ukirima ijuru, zizigira Yesu gusa. Muri kigo n'umuco hamwe n'Imana yera, iya ndana sinema zizigira mibango, zizigira nyiriho kugeza uzacisha ubwirinda bw'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Muri kigwa n'umucyo namwe mu w'Imana yera, iya ndana sinemba nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzaba nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Yego, umwami Yesu nashimwe cyane. Iki ni igice cya kabiri turimo kivugabutumwa. Uyu ni mudatenguha, umuntu wiringiye Yesu Kristo. Ndakengurutse rwose. Hama ntatebye turagaruka kuri ibi bintu
bitatu bikurikira. Kubera iki nta torero rifite umwungeri cyangwa se ishengero? Ishengero ibuza umwungeri. Kubera iki intama ziragira? Intama ziriragira. Kubera iki wagira ngo itorero riri gukora mu gice cy'umwuka gusa, ariko igice cy'umubiri ntirigaragara, ntirinaboneka, kandi mu busanzwe ryakagaragaye muri kote zose. Nibyo tugiye kuyagaho rero, bipfira he, byakirira he, umuntu yitwara ate mu bihe nk'ibyo by'iherezo ryo mu minsi y'imperuka, aho abantu badafite abungeri kandi babafite. None abungeri bajejwe iki? Bari hehe? None ibi bibazo bizakemuka gute? Erega abanyepolitike barajwe ishinga n'iby'abene gihugu. Buriya Neva afite ibimuraje ishinga, perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite ibimuraje ishinga, n'abandi baperezida bose, ndetse no mu rugo rwawe uhangayikiye iby'abana bawe, abiga mu mashuri akuze, abiga mu mashuri aciriritse, abiga hafi, abiga kure, abakuze, abatoya. Ingaragu yiganyira ibya shebuja, ufite urugo akiganyira iby'urugo rwe. None ga bene da, habura iki? Yesu yaducunguje amaraso y'igiciro, arayava, akora amasengesho 40, akora amasengesho iminsi 40 n'amajoro 40, i Getsemani ku manywa, i Getsemani nijoro, acungura mwanadamu aribo twebwe. Yesu yaraducunguye, amena rwose, ozana ozana ozana. Niba Kristo yaraducunguye akatubambirwa kandi akaducungura, none mbaze nkubaze, yanesheje isi, anesha n'umubiri, anesha na shetani bidasubirwaho, kandi ntabwo yabanesheje mu bintu by'imipyinato, mu bintu bisa n'ibindi gukora, oya, biriseriye. Intambara yarabaye yeruye, ararwana ibyo bintu arabitsindira. None uyu mubiri ukugejeje hano, ntawawunesheje, ntawawutsinze. Yewe wa mubiri we, kanguka mu izina rya Yesu Kristo, uru urusengero rw'Imana. Uwo mubiri wawe ugira amatwi yo kumvira Kristo ngo were kugutwaza igitugu, kuko Kristo yanesheje umubiri. Iyi si dutuye turoberamo amafi ngo yo kudufasha ku murango no mu ijoro. Habura iki ngo nawe uronke ukiri mu isi? Yego, kuko Yesu yarayinesheje. Siniyumvisha ukuntu umuntu agera muri Amerika, akagera i Burayi cyangwa no kundi mugabane, cyangwa n'uyu mugabane turiho wa Afurika, mugabo ugasanga umuntu akunabari, nta kintu namba, ibiganza bye n'imvoma bihita binyura. None iyi si Yesu yanesheje, ko nzi ko Yesu atabera atarobanura, yahagaze ku musaraba aravuga ngo wowe nturimo mu batuye isi singucunga. Usibye nawe n'abasilamu yarabahaye, aravuga ngo muzaba ishyanga rikomeye, murebe za Irani, za Syria, za Yemen, za Qatar, za Arabia, za Dubai. Iryo ni ishyanga, ntabwo ari ubwoko. Mugabo twebwe abayahudi, abo yironkeye, turi mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Nguko kwezi niko abayuda bagize ubushobozi ku banzi babo, babica bose. Hamani aramanikwa. Igihe cyose Hamani akiri ko gushyashyariza, akiri ko kugambanira, araguza uko bukeye uko bwije, ntabwo turi bujabukane. Onodije ashinzwe kwa jina la Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Hamani amanikwe ku giti. Naringarutse kuri ibi rero, intama zibuze abungeri bahari, intama ziri mu ruhongore ziri zonyine, intama ziri mu guri ziri zonyine, zirataka umunsi ukira, zirataka ijoro n'umurango. Indwara zirabishe, ubukene burabishe, ibibazo birabasagutse.
kandi ni nayo mpamvu ubona bihita bibagaterera nzama. Ntabwo imitima yacu, umutima wa Marite, ntabwo dufite kwitanga gushyitse ngo tubabare nk'aba Pawulo, tubabare nk'aba Eliya, tubabare nk'aba Elisa, kandi dufate ibyemezo, kandi dufate ingingo, kandi duhagarare neza mu cyuho cyo kurokora intama. Rega umusirikare ku rugamba niba ari kurwana ashaka kurokora bene gihugu, yitanga atiziganya, yitanga atiramira, yitanga atitaye ku magara yiwe. Mugabo buno abashumba uko duteye, y'imvura iguye turugama, izuba ryaba ryinshi tukugama, ubute bwaza ntitubyuke, bitotsi byaba byinshi tukaryama. Turi mu gihe cy'akayobera bahinga, turi mu bihe bibi. Pawulo yavuze urukundo ruzatimba. Buno urukundo rwaratimbye, kugira ngo pasiteri yiyumvire ko afite abakobwa 10 mu rusengero bagomba kurongorwa, kugira ngo yiyumvire ko afite abahungu 10 bagomba kubona akazi mu rusengero, kugira ngo yiyumvire ko icya 10 bamuzanira ari cyo bapagasa bahangana n'abarozi. Ekada sihwari, kugira ngo pastor planingire ishengero, ibyatuma mu mwuka batera imbere, ibyatuma mu mubiri batera imbere, ntabwo ariho turi. None gashe intama rero ziriragiye. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu aracomotse mu rusengero, yagiye mu cyumba cy'amasengesho, ngo niho akura amavuta hama akajya guterana. Yakenera gusenga byimazeyo agahamagara umuntu basengana a distance, bagasengana kumva umutima uraruhutse. Ubu pasiteri yagira muri inshuti mukagendana imyaka 2 imyaka 3, urukundo rugatimba rugahera. None gashe urukundo rw'ubugingo rutangurira he urangirira? Ngo kubw'urukundo Imana yadukunze byatumye dutangaho umwana wayo w'ikinege, umwizera wese adacibwaho iteka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. None niba Imana idukunda ikadutangaho umwana wayo w'ikinege, mwibaza ko abungeri bakunda ishengero? Kandi ishengero si ibyondo, si amadafari, si amabate, ahubwo ishengero rigewe niho. Kubera iki urukundo rwo mu rusengero rutimbye rugakonje kuri aka kagero? Rivera pastor arahari, bishop arahari, musenyeri arahari, representa arahari, mwarimu arahari, pasiteri arahari, badiyakoni barahari, abarimu barahari, abayobozi b'amashuri barahari. Ke probleme habari hari ingorane rero navuga idasanzwe, kandi ngira ngo shitani agambiriye kuzatuma tumaramara mu maso h'Imana. Ese ubu hari icyakorwa nerekeza ku musozo? Yego rwose. Rero Mwuka Wera niwe uragira ishengero. Abashumba turasinziriye, Mwuka Wera niwe ujyana n'abakristo akabereka mu nzozi, akabereka mu ijwi, akabereka mu ijambo, akabagira inama, akabigisha pembere. Ariko kugira ngo twe twige dukomere, duhagarare tuzi doctrine y'idini, tuzi ibizira n'ibitazira, duhagaze muri Kristo neza, kandi dukomeye rwose, koko dukwiye kuba twubatswe ku rutare, ariko itegeretse mu ishengero ahantu twubatse ni ku musenyi, ahubwo utari indi misenyi yose. Ni ku musenyi, mpamvu mvuga ko ari ku musenyi. Ufise amahera, ishengero ukuyemo abayisilamu, ukuyemo abamizirimo, indi shengero yose yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wakwinjiramo ufite amahera. Umukobwa ukeneye wamubona, umuhungu ukeneye wamubona, atitaye ngo urumukizwa cyangwa urumukizwa. Leta yinjiye mu yugururiro kuri kwamye, kandi bya Sazari mu bihe Sazari, mugabo ubu ngubu birivanga. Bivuze ko ishengero irakinguye imbere n'inyuma, hagize imbaraga ziyinjira zirinjira. Mugabo ku gihe cya Yesu cyangwa ku gihe cy'abantu bubahaga ahera h'Imana habaga ari ikizira n'ikizira rwose, abantu barahapfiraga. None ubu utakwetuye ibirato arahagarara ahera, uwabikwetuye agahagarara ahera. Donke mu rusengero nta hazira hagihari, inzoga barazihanywera, ibintu byose barabihakorera, za aniveriseri barazihakorera. None
ni ishuri risanzwe, ni inzu y'umuntu cyangwa ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Niyo mpamvu rero hano n'inyigisho ndende nzagarukaho, ariko mbwire abadukurikiye ngo mutonde urugamba Mwuka Wera ayobora abantu, aragira abantu, kuko niwe uri mu inshingano. Iyo tutamugira ahacu ntihaba hakiba. Mwami Yesu ndakwinginze, habuze abashumba habura n'intama, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko niwe mungeri mukuru, dusukire Umwuka Wera atugenge, aturagire, atuyobore, kandi atuyobore kuzagera i Kanani mu ijoro, atuyobore kuzagera i Kanani y'amasezerano mu isi. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, turinde Satani muhozi n'uw'ishyari, mu izina ry'Umunyanazareti, amen.